firma se zove Entropa. Entropuje on u rádio, kad je Češka predsedávala Evropskou... Začni Elma. Zazalice to. Raše. Ne slikam me, snimam malo, ček. Če prvo trasu snimi me, ajde. Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! Bravo, bravo, bravo. Bravo. Evo, prodateno. Daj na lavicu. Trije na vino prodao. Dugo je, zvara. Dobar apetito neso. Dobar apetito neso. Miži Ajde, buci jake. Zoomira za odla. Ne sam Dobro je, taman, ajde, buci, ajde, puštaj. Miži, puštaj. Ave miži. Ajde, da tijemam, majgana. Ajde, samo ga pravi da tijemam, ajde. Miži me, brat. Ajde. Miži da ne može. Neke ptice nikad ne polete, ceo život čekaju na to. I ja tako čekam tvoju ljubav. Čekamo mi nije suđeno. Ove ti si budalo. Ej, slikaj me. To mi. Ovo je kina, bro, nećo. Ne, 100% vrega pretasa. Što ga brkala? Stavaju. Guri me da mleva nagalo piču. Ajde, pušti mi da te molam. Kiri. Ideme pak, čekaj, ideme.
Evo, evo. Vrei da zaspijem, se sekjam na nokte, koje posle tu. Daj mi един нишон. Се звучам. Имаш нозе пешки, да. Имаш ебете пешки до тебе, ебете пешки. Какой кърдици, какой кърдици. Ай, ще ти ова така било. Шо е ова, бе? Не бе, шо паста е ова, бе? Шо е ова? Да се довърши да се. Ще го разбудим. Оди, оди, оди. Нема дички. Opa! Gala, dobro li su? Pa...
Ама продължи за цене. Evo naša deliktika. Ajde me Ivan, ajde me zaposlenim.